pwede kalupahan ang daisa. Diyan kaan baitas kanatian ang paahulihan mula pagpupunan. Ang baitas sinabi para ipangharuli, dunya di mapalabi ang Kita kaumatan subay di karapatan kang kisan insaitan ba't di kasigpitan. Karmanin Allah harap para sumangla, pamangauman niya ipasawa. Laikat jahat singkatan tinanda, ibaran kanyawa mabutasdan. Man masalahin nyawa, daing hadasat, maguno na kita. Bang mayroon naman Ayo. Ano, magkano meron? Para pare magkakanta. Para pare magkikili ni. Ini durugan. Dapat sarang kasilan. Ada para pakarito niya ako ko yan. Pagkawasan lima. Pagkawasan lima. Oh yan na. Oy. Ano to? Dili na dyan ko eh. Ito ang takip dyan. Dali. Abda kami. Ay, tawa yung camera sa akin. Pagtaba. Bro, kawin mo at bro ito. Ay, Ram! Silo ba yan? Ito ba? Lapos malusog man. Malusog man ko. Kausong para yung mga kasasama. Dinas siratal mustaqim
Tanah mo lang ito eh. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب بشره بمغفرة وأجر كريم إنا ننجي ما قدموا وآخرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما قالوا إنا عليكم قالوا ما إلا بشر مثلنا وما أنتم الرحمن قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا وطيرنا بكم وإن لم تنتهوا لنرجمنكم ويمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن كنتم لتستكبرون من لا يسألكم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون وأتخذ من دونه آلهة ما يشرك إلا تغني الشفاعة شيئا ولا ينقذون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ورضيتم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين يقولون بلى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر الرحمن المبين لينذر من كان يحب القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فزللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم يرشدون لا يستطيعون نصرهم وهم يبصرون ألا يعلمون قولهم
اللهم اجعل ديننا من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وصراطنا صراط الخاشعين وأعمالنا أعمال الصالحين ونيتنا نية المخلصين وذنوبنا يا الله ذنوب المستغفرين وحياتنا حياة العلماء وموتنا بموت الشهداء ودخلنا جنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك يا الله سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وعجلة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت بعد الموت. اللهم إنا حين علينا في سماء الموت والنجاة من النار والعفو عند اللسان. اللهم إنا نسألك يا الله سلامة في آبائنا ونسألك يا الله سلامة في أمهاتنا ونسألك يا الله سلامة في أخواتنا ونسألك يا الله سلامة في ونسألك يا الله سلامة في جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمحافظين والمحافظات يا أرحم الراحمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا الله سلامة في ديننا. اللهم إنا نسألك يا الله سلامة في ديننا. اللهم افتح علينا أبواب الخير وباب البركات وباب النعمة وباب الرزق وباب القوة والنسيان وباب السلامة وباب الجنة. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mga bata bus-bus. Para
Sulabay kuno. Om sini Sulabay. Sudah sa pag-request ka mo, pag-request ka mo sa mga
Break it down. Oke, donat baru. Donat baru, Brad. Bawa itu padung. Brad, mangkomat kawa walo pake dopat paunahan, 5 pasadlupan. Idol. Oke, yan na sila. May tayan. Kamera siguro nyo. Oi, jangan limpas itu Pak. Oi. Aulian. Bro, palawayan niyo yung mga lamisan yan muna. Aduh, narang tangis-tangis ka mo lang, sakit sa eda. Aulan na. Bro, Kapan na ba ulit? Aulan. Palawayan nyo lang, aduh, narang. Diyan ang sabta mo pero sin kahoy yan. Isang pagbayaran, isang rubog na lang. Oi, ayo jadi kayak oi. Tangkis na sa dyan mo. Simay-simay ka mo mga brad. Yan may mga misa. Okay, continue. Dad. Acak. Para
Magsukol, mga sis, mga brat, nakapamanji ka mukha ako. Panggilan sa terus mas. Ayun dulu, ayun yung saniging kuwanta nyo yan. Ada kaya malupan sila. Sakitan nyo magtawa niya siya. Magilan. Sige. Ano magpito kayo ba't mapasok? Ada ingin kami sampaikan pada kamu semua, cerita berberistin yang mulai berabad maka dalam satu nama ini kita haruslah saling memahami. Dalam satu nama ini kita juga harus bertahan. Beri kami peluang berkembang lagi. Masa kami ingin buka, masa kami ingin puji, kami ingin memahami. Juga dipahami, kami ingin menyayangi. Juga disayangi, itulah salah satu dari adat Islam. Kami bukan mau untuk menyuruh diri, tapi kami ingin untuk menyelesaikan diri. Maka kami dengan salaskan diri kepada Allah, dan kami selalu pasti akan berubah diingat. Diperlukan mengajar kami untuk bersabar. Bersama
dalam kanyukatan. Sasok ko sing tops kata. Papa. Bagi ruang, jangan hati-hati. Tes. Tentoso. Angkat tangan semua.
Dira ka man malukay. Okay, butaan na ni cake na. Okay. Ayaw, mag-map na kumana. Ayaw, kung mati mauda. Lalo-lalo ninyo, bata-bata, mapatot at patas. Mama Jari, pangayo ko to. Ayaw kusong. Awan naman ninyo. Tabi. Putra lang sindano, kumari. Putra. Putra Legenda ICS 07. Kailan na ini buka bro? Ayaw kusong bro, ba't niyo kakilanin mapatot niyo kilahon? Serlene 01. Serlene CCS 01. Sherlyn CCS 07. Ano ini? Sir. Joy ICS 01. Michael HCS 01. Dumutawsog KCS 01. Oy, marinig ka tawag yun! Oh, nih kusong dumutawsog. BCS, isin makakuha si BCS. Michael. Okay. Adina din. Hari kau. Kamera, sigurado. Saya. Turong na ba? Ay naman, kumagpuri lang doon. Saya. Okay. Ati niya yari pa sa po kamukta mga na to. Ati ko matod pwede magkakila. Unahin siya ini. Mga mong biya kadakaroon. In masaya to una siya na mong biya mga nagpakuan din na mong stay ini. Sa habiaon ini. Malano masawa na. Bukod makirabantog kanyo katan. Mabut na pa stay ni si bukod stay. In siya. Bali naglijin na. Sa una niya ayaw may nang bantog kawaran ko. Inamong leader na sinamukuan ini. At inayari na ako sa lista atau hitaw sa pungutan. So, una ya, mga ako ang punibang maap, evansin, pagsukol, evan salam hormat, mga rendi, ya mamani siya biya, bisa mausin biya pag lami-lami, ni mamani yung tragedy biya makamulawang, makarara, makawin baho, rendi ya. So, yari, mataon pa rin mga hindi makakailangan niya. Sa mga mangulang sinako, atawa pang tungod sinako. Ipakilako kanyo. Chua, ECS 01. Iyan na si Sambat, insiya na bilang magulang. Okay. Usan talaga si mga bisaray pungutan yan to. Natin yan to comment. So po lang mga tuwan rumaray din. Pinaman natin yan. Ayaw mga domini magpakilaki kayo. Mga domini. Pagkalan, Insada, GCS, 01, Jupiter Chapter. Sagat ko na dyan. Huwag mo na dyan. Tahan pagkalan na.
Okay. Ang Fantasy Tagalog, mabuhay at bagong kasal. Okay, naisip ko pinabawang sara. Dan, sudah kaya? Sudah kaya? Eh, wah. Alim, alim. Assalamualaikum kadukatan. Okay, hadumi ni. Magsarang sukul kita ni labay aula na patuhan sinya. Niabot tayo sabi na mo. Ginamon. Ginamon na to. Sakati ka mo nagugup. Okay, dito na dyan. Wassalam. Yan na pa kayong taring nga mga Falcon. Lalo si Falcon. Mabungis-bungis yan nga, mabungis. Sa mabaing lasahon. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hambok nini pasampay ko kanyo. Inggawi tanyo dong ini hambok dawai rondo kaing maglami-lami kita nyo kapasalam sintim tanyo. Makto tanyo. Ini magpakilako kanyo Mr. Lan FCS 01 dengan unit Falcon. Wassalam. Okay, ha? Nadin. Okay na. Tujuy. Magkaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako Mr. Choi. Ako Mr. Choi SS 01. Jangan ingat. Lagi jantan, meron. Lagi jantan. Thailand si Banggar. Dan satu perkilapan yung patang. Nagpalungay ba? Pangutog kita singkik. So, ang mapupod na. So, kita ganda ang puli niya. Ako ba ibang puli nutas? Udin. Udin. Yes, kaya. Minsan mga ayaw na kamunang tawagin mga kaiwanan ng punda kumantayon kanyo hamap. Labi ka muli nga atay. Oh, labi ka muli nga atay. Mga upa, bigay sinjantong po. Abang bigay sinjantong pa. Bukuli ka mamaya-maya. Okay. Shout! Loren Trent! And never surrender! Hey, happy birthday na mga Trent!
nagpakasaan sinisin kalasan bayaway ron-iwan isin kalasan sumay tama upuan isin kalasan isin kami kasada isin parimpunan magtay magot ng tabang isin kalasan ayaw siya sunyaman isin kalasan isin kami katan isin I love you and never surrender. Istin kami katakan istin paripurna bantay magot pagkawan istin karatan ayaw sia-siahan istin karatan istin kami katan istin forever and never surrender. I love you Istin. Hello? Tanda. Magaling ko na ando, kailo ikan yung meja. Kailo pala ngayon na ito, meja, magpangalay kita na isa. Meja. Nakaway na. Palaway ano yung meja. Meja. Jika disayang itulah salah satu dari awal istilah kami bukan mau ngejuk diri tapi kami ingin untuk menyesuaikan diri akan kami dengan salah sekali kepada mereka dengan apa orang karena akan kamu bahagia maafkan kami dengan ada sekedar kamu kesalahan dengan kamu kami pasti akan berubah diri. Maaf kawan. Oi. Oke. Silent please. Pangayon ko kayo.
Iwan ka to bro sa lista. Balay ka tinagali ali kita niyo dumuog kita ni Mario sinimumungan niya. Okay, undang ka mo. Okay? Grabe mo mismo sa group. Okay, bien ya. Muna, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ewan salam hormat pa kanyukatan, labi luwan na mga pangday. Ipasampay ini dia mga haparkara sinamun HSTN. Yari biyaw kita niyo limabay halang ang katahon nagtahan sinamun nung alaw na fitna. Nagtahan si mga dugan. Nagtahan si mga kaburuk-burukan patahada pangdia pandangan sinamun dia tabiya amun mga kaibanan. Awa katwa. Ini buko na ko magpaadi ka to kasi ini misara ini tungod pa kato ni Botanistin. Sa sinamun miagot ang katahon nagtahan kita ni singkatan hinaan katan sinamun ba mangi. Yari na tayo man ato. Agsugol ako kanyo katan. At niya bisan biya ni luparag po si sadista. Simi-simi. Amalago atay ni maray. I love you. Nagpagabay ako ado kayo. Pagkalima laway-laway yaon ning pandangan sintao atawain kaybanan ingkatulong na biyan amun tim lumo-lumo yato dita masa dita sila masa wayron nila kaya pahamanin kita amun nito ni maksudta hati ko ha bumnal sa sining kaybanan kamaturan ding hakato niyo magpakita kita kanila bukun yan sa isiyo-siyo bukun sa isiyo-siyo yan saan atukatan sebab bisan kagitaan at hindi bisan ako pa rin masada ako sebab kaun kebanan mga ringalong kataw ti mga uran na testiin nagbabrad nagbabadyo sibu-sibu nag-aamit kayo luwak ilikli nag-aamit lima biyang ko ni magbrad biyatin pa nakan bisiran si tao tatap imbisaran si tao biyang ko ni magbrad ibansis so mangi pangmanjari yato pagkalakalabay yato muna tinaba ikasagda kato yato mangi na ano kayo lupindahon na to ba isab yung nasa muna nila sila si Magda yan bukong ng udyo sila si Magda himido himido sila yan bukong sila si Magda sabab ng udyo at wala na lumo kita nyo bukong sila ng lumo sa kita marako ng baran ko sabab na magira ako inakuhan bisan so pamaon na kamaulang din kako ang punon na kayo maap bukong kako nagpanghindo-hindo at wala nagpasaulaw layo unahan niyo sa inaku adakala kilupahan niyo akan na alom singkuan na to ini bunal na sa atin kaya nga na yun ako leader sa in leader mga mapanganak ko kusin leader amon bahasa ang kalislog na in leader ini amon suntuhan so ya kita ko kaniyo katahin ka ako sambil amon di ka mo makamumbya ikarayaw kaniyo amon di niyo malunabihan diyaw mo na akarutabat siya mo nagaragta in leader sa bunal niya bukon siya nakura inaku bukon nakura sing kamu inaku tay mangut sing kamu din di alaw mayroong pag nakura mayroong pag mangulang way pag manghud so pa may mangulang nakasa na tagahak ng manghud sumagda damit kaya siya minang mangulang pag sumagda yung manghud ayaw so kata mo sumagda yung manghud so kata siya manghud na nagpaawa mo na ko bukon sa sumagda ka na si kasilasa tanda sing kasilasa bukon yan ka yan patungtong ko kaniwa halo mga sa Facebook ama magpusa ko masuling kayo na nila pagpasaw makalisong rin sa listele kupusa dyan tayo kahaba sa insabunal niya to aun kuan niya sabab pinako kawayan ko pangkamuhian lo na halo kita ang tamangunin halo kabaranta way sabi uod pangkamuhian kawala yan naglumo-lumo ayaw ikon tayo paglumo-lumo ang pan kita rin mayan ayaw ko kita yan lumo hindi ang puso lang ako mga lumo-lumo ayaw wayron intaw sug may sug sabo kung may sug magsuntok pagkaluwa ko tawag nga muna kawun lang mamubya mayroon din ang tiyok na kaniyo na talpulang na kaniyo asada siwu kita ng tawso nakasabog kita ng sinahula love 6 yung mabam ay may sug dito wala po kundi nakusaha kita niyo nari so pangayon ko suhot natin niya ampun maaptod kanyo dahil nga istin sambil pabukul istin ano kayo paano na to si kasulutan tausog kita niyo hamok kita niyo bangsa dahil asog na ka basilan na ka uno na ka basta baka atin na nag-agama sila Islam ano kayo magkasila sa wisab pero hindi kaya niya
Mahugat pa naman dia butol ko lang dia. Si ito yo, mahugat pa niya to. Sana bang sa pamao pa ngayon ko, ano dahil nga kasyusyo naman, ayaw ba sa pagtuwi mamaog suntok, ano sa kaulong. Ako kakita nyo lang, simi-simi na. Mapatay na dyan ang binasahon, sabi mga to. Sana asa daw narito akhirat. Ako kumda. So, muna. Magaluman na kay Brad sa lista. Ayaw ka mo magluman pabaran ko, luman ka mo pabaran niyo. Ina ko nagayat isa sinamon mamanda mo di ba kakuan sana adu kayo ka mo ayarin niyo ingan niyo bukun nga na sa lista na ayarin niyo. Ayaw. Atawa bukun nga na sa lista ni ayarin niyo. Nga si Maas niyo sa pagayari. Labi luwa na mga katawti mga orang ko babae, ilo pangayon ko tud kani mga katawti mga orang ko babae. Ayarin niyo to dingan niyo, maut na pamaas niyo. Sa wapin makarasi pug yan babae. So, insyaAllah bang mamani sa murah-murahan di nga adumi ni sambil patahong magbalik sambil pakahinapusan sinamon natin ya kabuhi sin kita. Mamani sa batin ni wairun halangan murah-murahan. Sabi ingkato inyat tabo ko na kuno. Inyat ta kana bangsa akan na si pagkasilasa maut na paagama. So, amo natin diya maipasampay-sampay ko. Kung supamaong biya nakataas sa tawa nakasila patawa nakasaktan sila to nakasaktan na mga nakasakit si mga pangatayan niyo ado kay lo mga mapdok man naman pun kaniyo inakubo ko biya nang indo ato nagpaamo nagpasa ulo lamang ide sa puso biya sab kaniyo kabangan sam biya sab kaniyo sam bataw kaadilan sa to Malaysia ro simbuan so insyaAllah yan Duterte jadi kita Malaysia satu Malaysia. Oke, assalamualaikum magsukol kanyo katan mudah-mudahan mayroong pagkailong paglamig-lamig katan yun. Pag-uusya to, disco by loud, disco nakaw. Yan na sila, si mga STN. Hindi bang isuwaingan, kelupan ko. Idayana masapat pang matupabong ko. Continue, Matandan, kailangan ka na si Maki. Kimangin ang puso. Satu. Continue gano. Ngabra lima anong taon na yan lingkod-lingkod ka na. Lansabong bra, jatong nagaunahan ka. Piling ko na yung ginikan nila on. Sana aja sanin daw gimik bang ginamaka brad. Lingkod ka mura, ang bukong sa namin. Maraw na nat nagig bang yan nagsugpat pa? Dinanganan! Hey, please. Music, please.
Okay, continue. Donat baru. Nag-gosen donat baru rin wala. Lain lang ha.
Thailand ako, June ako, iring ako, skon ako, Ay, tawag-tawilan ko ni Kalupan ko yung masambayan doon natin eh. Malagko pa ka rin ko yung may Kalupan. Huwag may sab, Brad, magdurot ko di sabihan ng sambuyong, may tawag yan, ipagdupon mo yan. Dumalang siya ko nene, sa ako na sabalan.
balikan ko sang bayan Manabang ang pangalan Yung marunong na lumahan Maraming sa tinot na kawan Maraming aso patambon Ikaw is number one Ikaw ang kahulaan Malitaran kau haliyang Maraming sa tinot na kawan Maraming magsuliangan Pinagalasahan May tayo ni Moy Nagiging ko no Dala mo na isang puno, kung ba't tumanaglig, hindi kami ako. So nga ako magpatob mo eh. Magpatob na ako mo ibang magliting na isa. Ay, nakarik ko rin, nakarik ko. Ano Brad, may dalig. May dalig. Wala yun, ano? So, Happy ito, dito na nagpaamo. Mamaya mag-asawa. Lahi-law na parang isang beses ng buktay manot ko ini. Lulay ka, kulabutan ka unin eh. Kulabutan. Wait ka naman si Lulay ka na. Huwag ka din. Aku
may daling, daling sa may daling, daling daling daling. Tandaan ko na dalingan, ayaw nagtrabalong, hindi mang nagpapalan. Ayaw nagtrawan ko mo, ang malik ko ng puso nyo na rin, hindi mang manabagay mo. Bagay mo yung sinang may, hindi nagpahalin, nababay sa parang malang ko ang lamay. Ayaw magsusa at ay narawang kami, hindi mangan na kami. Ayaw nagtrawamang sinaray, hindi mang malapan kami. Ang pasubo, kahon na pati ang gina. Ayaw nagtrawaluman, ayaw nagkakasulan, hindi mang may ibagay. Kahon na pati takay, ay pawag sumusumon na pangalay ko maamo. Nagtahan, nangatlay isa-isa, di babae na maganda, di babae na mapulma. Ang mamay na wala, ako mapula, mapula ang ako. Ang mga lawin lady, at turong nagatagin na rin, di mabaling kasi. Kahon na pati ang gina, nagtahan ay malagta, nagtahan, masih-masih nangalay na may istidi na balibibay ko na bang ako kung nagsabay kung tangkay ang unang nabay sa pais sila na ayaw magkala-ala ayaw magkala-ala nakuha ka masala masala sa buwag ka ayaw nagkinamagawan ayaw nagkinamagsuta kinamang ako nung nagsuta magkala-ala Pandalambek tuyo na muna kami kay Paloko. Oh, tuyo! Yan lang lang. Tapos lari ako. Tanda. Nagpa-cute. Luhay ka muli, paulit na jadi. Salamat ko, di na ako magpati. Bawat pagkaluka, balik baka. Basta sinasan
Patuan Bang Bayaning PRK. Salamat lama kesejahteraan. Ingat sayangku, oke, tepuk-tepukin yung masabing PRK. Bang Manjari mapangayo ko sa mga katawte mangurang ko rin nga ansipak biara sa mga mga hard ko Bang Manjari bisan ako mapataon natin yan manguna ko mapatakan niyo ano Bang Manjari sa di anak mangisap tidak isap bukun isap adil pagka tinawi aun di ko rin nga ansipak aun din di ako makira sila magulang makira magulang kamu sing kami ano Bang Manjari mapangayo ko na bisan ako manabo Sada kumanambok dengan aku dengan IPP sama mga katotay mangurang na to kuro dengan kadamayan mang Manjari pa kariw batas ano sa simbang sakitan bangsa na to. Okay, insyaallah. Okay, assalamualaikum. Isa, dua, upat, lima, lomba.